دم باش تماشاوان هجا خلک کنوج پروگرامی هف پیوینا آرکی به خلک امی بنرن روشا سیاسی روجوای کردستانی چاویا گلو او روش دی چاودیرن باکوری کردستانی ده چاوا لوی روشی روشا کردها لکردستان سوریه قومه جبو وی کی جیم وانداریا بری سرتاج بوجاق سکرتری پارتی دموکرات کردستان باکوری کردستانی بری ستوب خیراتی ولی بریز ام دخوازن ناز بکن نهاون وكو بارتيين باكوري كردستاني وكو بارتي دموكرات كردستان باكور چاوال روشا سياسي لروجاواي كردستاني دنارن چاوالي تماشا دكن بلي نها اتخازم بريدا بيجم كو كردستان روجاوا جيوي كي جرينج ناف تفجري كردستاني حمو باشين كردستاني باهي شو بركو بريدا جلك جاران تایبەتی کردن باکوور کو سیاسی اکتیو بوون و سیاست دکردن دەمێکی دکەتن تەنگاسی کوردستانە ڕۆژاوا ji بۆ وان بوو هێلینێک دچوون دەربازی خەتی دەبوون دچوون لە کوردستانە ڕۆژاوا جێبەجێ دەکردن و ئەمەگە کوردستانە ڕۆژاوا لەسەر هەموو پەچێن کوردستان گەلەکە گەرەک مرۆڤ ئەوتش یەکێ من بدە بەرچاو نها روشا سیاسی لو کردستانی روجاوا چاوا ام دنبخینه براستی از دخوازم بیجم ما باور ندکر کو او قاس کو هاتن لجاری کدا لو کردستانی روجاوا چیبه و کردستان روجاوا ایو کتیه روجوی لسیاستی جهانی داشته وصایا او تشتکی پوزیتیفه لی demek ki em Kurdistanê Rojava temaşa dikin û rewşa siyasî temaşa dikin em mixabin dibînin ku li Kurdistanê Rojava ku alozîn niha heye û çima ew pîvajoya em bêjin ew tevgera Rojava dikaribû bibe qonaqekî din ji ber ku siyasetekî هزكي وكي بيدا لسياستي لقل حمو هيزن ولا باريس بارفا ناكا وسياستكي نتوي نامشين او كماسية كمزنا وتحملي بارتين سياسيين دن ناكن ديمقراسي وآزادي بوي آوائي نامشن شبكو پسکرێکی میلەتی کورد لە ڕۆژاواژی پسکرێکی نەتەویە وەختێکی پسکرێکی نەتەوی بوو پێویستە هەموو هێزن نەتەوی یەک ڕێز بن بە هەڤرا بمەشن و بە هەڤرا سیاست چێ بکن لێ مخابن ئەو چێکردنا سیاستێکی نەتەوایەتی لە کوردستانی ڕۆژاوا لەگۆڕ دیتنامە پێک نایە و اوجي دبا استنجك جبو پیشواچوینی سیاستی لو کردستان روجاوا او یک تشت عالیدن دا مدید مثلا وكم كان ميناك بدن مثلا بيجن دما روشا كوباني دمكي روباني كوباني دا استنجي چي و داعش قلق ايرش كرو و برانيا كوباني شي خستو دستي خواهد لبيدا ميدا مديد كو پشمرگین قهرمان هیزی کیوان هات لکوبانی بجدار بو او چی بو او بریارا پارلمنتویا کردستان هرمی کردستان بو و جاره یکمین دی جهانی ام بیجن پشمرگه لو کردستان هرمی کردستان رابو سنور در باسکر و سر ترکیه چو کردستان روجاوا و چو با کوبانی مدید که او پیشگیری او شر به هفرا یعنی او خطر نتوی لیوی درجی جمعه دیار کرد کو کرد حوجداریا هفتونه جبو یکیجی جبو سرکتنا کردستان روجاوا سیاست کی نتوی و هوبش پیوسته و ام demek ki em Rojava denirxînin û kemasyan divînin em divînin ku ew siyasetî em bêjin wekî monopol yani yek rêxistinî ew ê dibe asteng ji bo pêşvaçûyîna tevgerê li Kurdistanê Rojava
بويجي ام جلك خلجينين وما راحتش باش تبحث هيك رخصني كريان جيك علي بريا دمكي ركفتنا دهوكي هركس دزان بركفتنا دهوكي نابرا دو الين روجاواي كورساني ده هاتا امذكرن لي وكو جو انا كسيد بيجا بيدي يعني جي تردمي او ركفتن تنكر بكريان خو و لدوانا خو ده بسني ويري كفتني دا نهاجي بيدي ام بكارم بيجن يك آلي كريه ونوي يك آليه يانج يك رخصني وبون بيجن ونشاود بين بله نها او نجا يكمينه كي بيده تشتكي وصادك مخاب هزار جار مخاب ام دزانن دما بليدا 2012 بو اگر از غلط نبم جنابي سروك هرمي كردستان رئيس مسعود بارزاني لهولير همو هيزن كردستاني لكردستان روجاوا لهوليري جفتا جوانت واللي بدا ميداجي بيمانا كي داخياني كي هوليري داكد او دميدا جي بيدا او واجبي خاكو لوي داخياني دا هاتبو ديار كرن بجيكنا آني دما كوباني دا ام بيجن كو او بيمانا دوهوكي جلك گرنگ بو جوبلكو مداخلي هيزن بيماني بالافري وانجي لسر بنجهي لسر تيسيرا دوهوكي هاتي شيء وجبوي كي ديسا جنابي سرو جلك خباتي كي مزن شيكر وانان هاني باهبدو واللي دوهوكي دا امكانيتي كي دافتي كي مزن دا كو او بيمان سركبه ليه مخاب وكي من بريدا جيكوت او دیتنا یک عالی حوالی می پیدا یعنی تبدم او تشی اوسا خویای کی نامشه او ضرروی دیگه لسر پسکری کی کرد و کردستان لکردستان روجاوا و اوجی اصلا کی مزنه یعنی خطره کی مزنه و از دخازم بیجم لودری اگر پیاده دبیجه سکو از هیزی سرانسرم لکردستان روجاوا مسئولیت یکمین لسر ملیوان اگر دبیجه نام نوسا دیساجی شو بلکو وانان نخوازن دستلتداری لکردستان روجاوا پاروا بکن اگر نو ولات دا وکی کردستان روجاوا پر پارتایتی و آزادی رامان و سیاست نه پارستن کردستان روجاوا سر ناکبه جبرکو دیکتاتوریاتی تو ولاتی سر ناکدیه دبکو 5 سال 10 سال سر حکم ببینن لی چاره سر کرنا پسکریکی ملی به پر پارتایتی دموکراسی هفدو قبول کرن او مشاندنا خباتی سیاسی با آواکی دموکراتیک اگر اوسا نبه لوی داره پسکریکین نتوی حل نبه لوی دمی دجه از وی کماسی دبیده بریز اف تنکرنا وانی کفتناش عالی پیدی ده چما ویکید که بنارین هوا پیدی چما ویکید که نحل ابری کفتن بچن سری پیش لجه گود یعنی وانا نخوازن او دستلاتداری لکردستان روجاوا نخواستن قبول بکن یک دومین از دبیجم دبکی هنک پیوندی وانجی لسوی مسئله تیسیراوی هیا کو از اوسا دفکرم کو هنک تیلیا ایران جناوی تشتاجه هیا جبر کو ایران دخازه بتایبتی نها ام بیجن فرسا سرخابون کردستان لهرم کردستان روجاوا دایا مثلا و اگر ام بیجن کردستان روجاوا جی قناعی کی سیاسی ده قناعی کی جدا بوانا او تاثیر اوی کی پوزیتیو لسر همو پسکری کان بچی بوانا لیبلی پیاده لیبلی هنک گلک آستنگی دنرخینا تشتان یعنی مسئله نتوی دا مراف نکانه حزبی بفکره پیوسته سیاست جی نتوی به او آسوی کی فره هبه و تو مسئله نتوی دا
بيويستا مرو حمو هيز النتوي او بك او نتوي تيوان تنيه يك تدوجي ذاتا برسكريكي واني مسألة يعني دا سلطة كي أمي دولة بون يعني دولتك وكي فدرال أم بيجي يعني دولتك يعني خود مختاري كو لسر عرض بابو كالا يعني لسر عرض كردستاني لسر نيجا جغرافيا كردستاني او تشت اوسا نابجينن او مسألة كانتون او تشت يعني سياستي واني وشو قشتي الكانتون ناري يعني كانتون از نابجينن كانتون باش نابينم شو بالكو كردستان ذاتا بويا چار پرچه چار بش و او كانتونان كردستان روجاوا كي سيبش يعني ام إذا وقتا كيسا كردستان بپیوند و كردستان حف پرچه او سياستي كي خلاتها از نابجينم يعني كانتون يعني فدرالي يعني او مسألة إدارية مسألة عرض جغرافيا وقتا كي كرد بوچي شردكن جبو عرضي خواه جبو كردستان شردكن جبو كردستان خبرتكن تو دكاري خود مختاري يعني فدرالي هبه لي او نكبره سر عرض كردستان دا چيبه اگر تو وقتا كي كردستان لهبده دول خست كانتوني جزيرة نزانم اشتا او كوباني ما بين هذا عرب هنا كو دم كمبري عربي لوي داري جيش بنا مسألة وي چيه مسألة وي اوه تو كمبري عربي كو حمو كردن روجاوا بروتستو دكن وي قبول ندكن او سياستي كمبري عربي لوي داري كمبري عربي لآلية كي هيزن كردا هاتيا قبول كرن يعني تا او سياست دبجيرين او غلطة خطرة باشه برزم نابرکی بسین جارا کردن التفت کردم ولی تماشاوان هجار نابرکی جارا کردن لوافت کردم دوباره اسلاف تماشاوان هجاوت گرن علی میوانی خواه بریز سرتاج بوجاق سکرتری پارتیا دموکراتا کردستان باکور بریز بریانا برجی ما بحثاوی کی کر سر مثلا تفدمی یانجی پیدی نهاجی تریمک یانجی مفهومک دناوان ده تي بكارانين الأمة الديمقراطية بل كتجي بحسي أف مفهوم دي سياسة ده چيه يانجي وي چسودي بگينا كردين روجاواي كردستاني اوي خوسرية ديمقراطيك كرديوي باوادك نو صحيح خوسرية ديمقراطيك بلي بلي نا تزاني اتشيم يعني بسا ملتي ما ملتي كرد نتري بسا ديمقراطية ام بسا ما بسا ولاتي ما يجي او خوسرية ديمقراطيك تنيا سيستما إداري او دكا تصفير دكا يعني اما او اذن او ناك يعني بسكريكي ولات عد ولاتي ما ناده بچاب جبوي يكيجي از وي سياستي نا پيشرين جبكو بلتي كت بلتك هي عدي وي هي ولاتي وي هي ناوي وي كردستان ايرو چار پاچيا كردستان روجاواجي ام بيجن وكي وقتا كان بحث كردستان روجاواجي بكن خوسرية ديمقراطيك بسكريكي ولات نادا برچاف ملتكي بي ولات ستاتيكي وي اگر سياسي نبا او ملت لهم سياستي ناب نتويدا همشي سياستي نتويدا كماسيكي مزن ناوادا چيدبا بوي كيجي از وي سياستي خطركي مزن دجي سياستي ملتي كرد وولاتي تبيني ما بس جي ناسنامه كردان بفيان كرياران تيتو نكرن ما بس تجي افا ما بس بو من جرك نتنياو مسألة ناسنامه ام بيجن مسألة بس جريكي كرد نتني مسألة ناسنامه يا ديمقراطيك بونا راستا ناسنامه مهمة ديمقراطي مهمة
چاوا کی اداره کی چاوا به اوج مهمه لیبلی بس گرینگ یعنی ولاته ما بس فان كريارين كوبيدي دك اف تريم بس تواني ولات نينا نا نتوا كردي تنبكه بلي تتنكرم بان كرياران بلي او كرياران مسألة نتوايتي نادا برشا بوي خطر باش نها الكردستان السوري لوجاوي كردستاني لشكري انا شار يا بزوري عسكري تيكرن جالي بيدد بريارك درخصيه والتشاوي لوي برياري ديت نها اگر لكردستان روجاوا حكومتكي يعني دستهلاتداری کی ملی کردستانی هبوانا ام بیشن وکی لکردستان حرم کردستان پارلمانتوی کی مشروع حکومت کی مشروع و دولت کی يعني فدرالیجی تشتكي دولتيه اگر تشتي اوصى هبوانا مضاف سبيل مثلا مناقشناك شو بالك احتياجي حمو ملت حمو ولات هيكو ولاتي خو بپارێزە ولاتي خو پێشفانەوە ئەگەر پێیەدە هەبوونێ پارتیم سیاسیدن قبول ناکەم و نەها جارێکیدا دەبێژە بەلا هەر کەس وەرە عەسکەر بە باشە بە حەزاران پێشمەرگەی ڕۆژاوا هەنە کو دەما شەوێ شنگالی دژی داعیشی بە قەهرەمانی شەر کردن و قوربانێدان شەهید بوون وقتا کی ته هبونی وان وکی هیزی کردستان روجاوا بگشتی قبول نکی او تشت کو او سیاست کو پیدا نه هد مشینه از خطر دبینم و بزوری تشتک چنابه پیوسته سیاست کی نتوایتی و تحمل هبه ذات النتويتي تحمل دك شهر حمو نقبول كرنا بيشمرغي روجاوي كردستاني لبال بشبال بيدي وكو ترسك سر خود بينا يعني جي دست نواند هنا والله تزان شوايا يعني امبيجن اگر اس هيزك لولاتك وكي كردستان روجاوا احتياج من هيزن چكتاريا هبه وقتا كي بيشمرغين هيزكي وكي انا كسياجي البارتي هبه او قوت جبو وی ولاتی وی چاقی یپیگه و پشمرگه دکارن به هفرها ام بیجن وکی ام بیجن سرکردایتی کی هلبش کانن چی بکن و قوت دادم و کانن سیاستی لشکریجی به هفرها بدوبین وی چاقی قزانجی ملتی کردل کردستان روشاوا قزانجی همو کس دبه اما وقتا کی سر مسئله عسکریه ده یک حزب معنوی او حزب دخوازه لیوی پاچه کردستانی تری به سوی خود دستهلاتدار به او پرپارتایتی و دموکراسی لیوی ولاتی قبول نکرد و او خطر ما بحثا وري عسكري قال لك كتيبين عربي هنا عرب جالي رجيم اسد فاتنا راهن ومشق كرن واللي قال هابونا رجيمه وبهدي وشاو افيك ديت والله أصاخ يا دكاكي أو بيوندي ما بين وان رجيم هناتيا قد كان تشتكي بهال أعواكي بدوام دكا أو شيء جبوا مصلحتي كنت نباشا باش تكليو بأنا كثيرة هنا ماكو بارتي إما علاقاتي وتكلي بلي هي ما لإسطنبول وان دي تبو لمدريجي أم أود بلي علاقاتي ما هي باش مرو لوان شاو نرخين دبي دمان كده والله ودمي ده شاو بيجم أنا كسه دكارة رولكي هناك ده زيادة تربليزة جبالكو جبو سياستي هالبش أو قلق كرنجة لي أم هيفيدارن سياستي أنا كسه أو بارتين وكسايتين كنا أنا كسنا أو سياستي وخباتي خرطر بعدوام بكن كو اوان چقاس خورتر بن او قاس کماسی لکردستان روجاوا تیچکن باشه درباره آواکرنا کوبانی بریادم که کنفرانسک لآمدی هات لدار خستن وکو پارتی اون هاتبون و خوندن نه ما ام نحاتبون ما دعوت جماعه نهات ما خابن ام بجدار جنبون نبين اول سری کنفرانسی چیه بله نبين ام سری کنفرانسی چیه نها ام دزانن کوبانی قالك زرادت يعني حلوة شانت
بۆمبا باران کرد مە بەخۆش بە چاوی خۆ دیت یانە ئەس لەوێ دەوێ بووم هەم دەست پێکەم پشتڕێکی ji bo avakirina Kobanê pîwîst e xebatekî navnetewî bê çêkirin. Nav xebatê navnetewî pîwîst e tu bi xwe yekêmin navxwe yekêtikî çi pêk bike. Yani organizasyonekî pêk bînî û ew banga dewletên navnetewî bikin ku ew jî navî tiştê de bêjin. Li gor dîtina min demekî ez banga Cenab-ı Serok Herêmê Kurdistan Mesûd Barzanî tînin berçav ji ber ku îro em dibînin siyasetekî dîplomasiyekî ku nav welatên dinyayê de bi avakî germ û bi avakî baş dimeşîne û xelk jî dewletên dinya jî ji wan gelek bi avakî pozîtîv dinirxînin û piştgiriya wan dikin. Eger tiştekî ji bo Kobanê bê çêkirin pêwîst e dewletekî wekî em bêjin wî piştgiriya wî bike. Ew partiyên hatibûn vexwendin bêhtir kî bûn? Dikarin Kobanê ava bikin jî? Wallahî meselê avakirina Kobanê meselê yek partî nikare bike. Yek hêz jî nikare bike. Avakirina Kobanê pêwîst e millet bo wî bide yek duemîn jî yeketî navkoda hebe û ew yeketî dikare piştgiriya hemû dewletên dinyayê wergire. Mesela em mêze dikin demekî tezkireyekî Efganistan bû ya welatê din bû hemû hêzin bi hev re konferans pêk anî li welatê din li Almanya çi bû li welatê din çi bû yani em belkî wekî patronaj bo wî pêwîst e. Baş dest werdana hinek partiyên Bakurê Kurdistanê di nava karûbarê em bêjin Rojavayê Kurdistanê yan jî Kobanê di vê dema da wî de tu çawa dibînî? Niha piştgirî ji bo Kobanê wacibî hemû Kurdan ye ew tiştekî din e. Lê ji bo avadarê Kobanê ewa projeyekî gelek gewre ye ji bo wî yekî jî mirov li vê derê pêwîst e bi asoyekî vekirî û bi zanîştî biçe serî. Yani çünkü Kobanê piskirêkekî ew e mezin e. Netewî ye. Bo wî jî gerek netewî be. û redemame Kurd e em ê werin ser rewşa penaberan. Rewşa penaberan li Bakurê Kurdistanê hikûmeta Tirkiyê lawazê di mijara alîkarîkirinê de sedema vê yekê çi ye? Niha hûn dizanin gelek penaber heye bi hezaran li Tirkiye jî heye. Lêbelê ez hikûmet alîkariya wan dike ez nabêjim nake. Lêbelê tiştek heye. Yani em bêjin siyasetekî wisa gelek bê çêkirin ku xelk jî fehm bike ew însanan boçi mecbûrman li welatê xwe terk bikin. Yani meselê penaberî çi ye? Penaber însanin ku garantiya wanê jiyanî nîne, tehlike ku kuştinê wan heye, malweranî heye, tiştê din heye, ji bo wî jî mecbûr dibin welatê xwe terk bikin. Bo wî yekî jî ji bo we tiştekî xesas siyasetekî baştir bê meşandin. Ez li vê derê de hinek kemasî dibînim. Yani çawa kemasî mesela insanê li Tirkiye wisa difikirin. Çünkü wextekî hikûmet ew dike daxuyanî çê dike dibêje mesela em 5 milyar dolar me xerc kiriye. Wextekî krîza ekonomîk aborî derdikeve xelk çi difikire însanekî normal dibêje çima 5 milyon 5.5 milyar dolar danîne ji bo Sûriye penaberên Sûriye. Yani ji ew difikire dibêje ki ew kesin ku wekî penaber hatiye li vê derê ew diçin erzan kar dikin kar li destê me diçe. Yani sebep wekî penaberan dibîne. Vî çaxê jî alozîya çiyê dibe ji başaran. Bo wî yekî ew siyasetekî xelet gelek xelet e û ew siyaset ku hücumê ser penaber çê çêkirin ew hücumanan tiştekî ew nijadperestî ye. Bo wî yekî jî pêwîst e siyaset, hikûmet û civakî sivîl însanan servî piskireyekî penaberan agadar bike û piştgiriyekî xud ji bo penaberên pêşkeş bike. Çünkü em hemû demekî penaber bûn. Bo wî yekî jî pêwîst e em
او روش باشتر بزاره بن از وی پرسی بکم خورد جبر لشکری نچار یا بزوریا پیدی درون لسر سینور راستی گلین جندرمین ترکتين وقف بجار تشاوا ديت وندكارنج بوفيك يجي تشبكن لويدا بلي نها تبي او لغور كونفنسيون جنف جنيف بلي او هي دبيجك وقتك يكي جولاتك درافا خدا بيجا ولاتك دن او تشتكي طبيعيه يعني سجنينا بو يكيجي قول باران كرنوان بآلي لشكري ترك لغور كونفنسيون جنيف قدخيه جبو يكيجي ام بانقا حكومة تركيا دكن كو او كسن كو مجبور دمينن كو ولاتي خود تربكن بيويستا وانا ببارستن بقولا بقوشن او تشتانا مروح كان حلق او تشتكي خلتها قالك سپاس برای سرتاج بوجاق سكرتيري بارتيا ديمقراطية كردستان باكور لباكور كردستان كويروت مرة ميفام قالك سپاس سپاس ولكم على بعض بله تماشاوان هجا سپاس بوجي هر شاد و بختوان